Perezida Vladimir Putin yageze Pyongyang muri Korea ya Ruguru mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, yakirwa na mugenzi we Kim Jong ku kibuga cy'indege. Nyuma batambutse imbere y'akarasisi gakomeye ka gisirikare. Akarasisi n'ibirori byo guha ikaze Putin byakozwe n'abana ndetse n'abasirikare nk'uko bisanzwe bikorerwa abakuru b'ibihugu basuye bagenzi babo b'inshuti. Muri Pyongyang aho Putin yanyuze hose, imihanda yari itatse amabara y'Uburusiya n'amafoto ya Putin. Aba bategetsi bahanye impano, bivuga ko Perezida Kim yahawe indi modoka ihenze, ahabwa icyuma cy'abasirikare barwanira mu nyanja bo ku ipeti ry'ikirenga rya amiral, hamwe n'ibikombe byo kunywesha icyayi. Putin na Kim bakomereje mu biganiro bwite hagati yabo, hamwe n'ibyabahuje n'abakorana nabo, byose byamaze amasaha agera kuri 2 nk'uko ibinyamakuru byaho bibivuga. Mu biganiro bito byabashije kumenyekana, Perezida Kim Jong yise Uburusiya inshuti irusha izindi zose ubunyakuri. Kuri we abandi bose ni indyarya n'ababeshyi. Yanise Putin inshuti iruta izindi zose y'abaturage ba Korea. Aba bategetsi basinye amasezerano atandukanye arimo ayo guhana ubufasha mu gihe cy'ubushotoranyi kuri umwe muri bo, nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abarusiya bibivuga. Putin yavuze ko kuba Korea ya Ruguru yarerekanye ko ishyigikiye Uburusiya mu ntambara muri Ukraine ari ikindi kimenyetso cya politike yigenga y'iki gihugu, bitandukanye n'iby'abandi. Ubushuti bw'ibihugu byombi bwariyongereye cyane muri ibi bihe by'intambara Uburusiya burwanamo muri Ukraine. Bivuga ko Putin ahabwa intwaro na Korea ya Ruguru, nawe agaha Korea ya Ruguru ibikenewe byose nk'ibiribwa n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare. Gusa ibingibi Uburusiya bwakunze kubihakana. Putin yahise anatumira Kim Jong amutumira i Moscow ngo bazaba ariho bongera guhurira nibongera guhura. Ubushize ubwo Kim Jong aheruka mu Burusiya, bahuriye i Vladivostok ku mupaka uhuza ibi bihugu. Iki gihe Kim Jong yagiye na gari ya moshi y'icyatsi kibisi y'umutamenwa. Kim ntabwo ari umutegetsi ukunda kugenda n'indege, yikundira gari ya moshi. Muri urwo rugendo aheruka kugirira mu Burusiya mu mujyi wa Vladivostok nari maze kuvuga, ni urugendo rwamutwaye amasaha 20, kandi uyu ni umujyi wegereye igihugu cye. Moscow yiruka urugendo rw'amasaha 29 na gari ya moshi. Ni urugendo rushobora kuzamusaba iminsi irenze 2 yo kugenda byonyine. Najyayo tuzamenya noneho niba azagenda n'indege cyangwa niba nabwo azagenda na gari ya moshi. Birashoboka cyane ko Kim Jong atinya indege. Se ariwe Perezida Kim Jong bivugwa ko yatinyaga indege cyane. We yagiye Moscow na gari ya moshi mu 2001. Yaragiye guhura na Putin wari ukigera ku butegetsi. Uru rugendo yarukoze iminsi 10. Gusa Kim Jong wasa n'utinyukamo indege kurushaho. Mu 2018 yagiye mu ndege y'Ubushinwa guhura n'uwari Perezida wa Amerika Donald Trump muri Singapore. Mu biganiro abategetsi bagiranye kuri uyu wa gatatu, Perezida Kim Jong yagaragaje ibyishimo maze avuga ko ubushuti bwabo bugiye ku rwego rw'igihango. Amasezerano bagiranye ni amasezerano ashimangira ubufatanye bugenda butera imbere, ariko bwateye impungenge nyinshi uburengerazuba bw'isi. Hari abakurikirana iby'iyi politike banavuga ko uyu mubano ushobora no kuzagira ingaruka zikomeye ku isi. Amasezerano yariyo yose Korea ya Ruguru yagiranye n'Uburusiya arebana no gutabarana ashobora gutuma Uburusiya bufasha Korea ya Ruguru mu ntambara izarwana mu myaka izaza. Jewe nawe turabyumva ko Korea y'Epfo yagize ubwoba bwinshi nyuma yo kubona ko umwanzi wayo Korea ya Ruguru yabonye n'inshuti y'igihanganye. Ubu noneho Korea ya Ruguru nayo ishobora gufasha ku mugaragaro Uburusiya mu ntambara yo kurwanya Ukraine. Bwana Kim Jong asanzwe ashinjwa guha Uburusiya intwaro, mu gihe Putin yemera ko azaha ikoranabuhanga rirebana n'igisanzure Korea ya Ruguru, rikaba ikoranabuhanga rishobora gufasha gahunda y'iki gihugu yo kubaka bya misile by'akataraboneka. Aya masezerano bagiranye arerura ko buri gihugu muri ibi ngibi bibiri kizatabara ikindi mu gihe cyose kizashotorwa. Bivuze ko uzatera Uburusiya azaba ateye Korea ya Ruguru, ni kimwe n'uzatera Korea ya Ruguru azaba ateye Uburusiya. Bwana Putin mu mezi ashize yahuye n'ingorane zikomeye ku rugamba muri Ukraine. Intwaro zaramushiranye. Mu nama yabo ya nyuma imbona nkubone mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, ubwo Bwana Kim yasuraga Uburusiya, baganire ku bufatanye bwa gisirikare kandi bakekwaho ko baragize amasezerano yo guhana intwaro. Kuva icyo gihe hagaragaye ibimenyetso byinshi byerekana ko Uburusiya bwarashe misile muri Ukraine, misile zakorewe muri Korea ya Ruguru. Mu byumweru bike bishize ariko Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo muri OTAN byahaye Ukraine uburenganzira bwo gukoresha intwaro byayihaye mu kurasa Uburusiya. Mbere bari babanje kubyanga. Ukraine yakunze gusaba Uburayi na Amerika kumwemerera agakoresha intwaro bamuha akarasa mu Burusiya.
ariko bari barabyanze. Kuba kera kabaye barabyemeye, noneho bigomba kuba byaraturutse ku kuba n'Uburusiya bwararashe Ukraine bukoresheje intwaro bwahawe na Korea ya Ruguru. Mu buryo bukomeye Kiev yizera ko izahindura umurongo. Uburayi na Amerika bakimara kwemerera Ukraine kurashisha Uburusiya intwaro zabo, Perezida Putin yahise yihutira kubabwira ko ibingibi bizagira ingaruka zikomeye. Adaciye ku ruhande rwose, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu yabasezeranije ko agiye guha abanzi b'Uburayi na Amerika intwaro zishobora kurasa kure. Izo ntwaro zirasa kure zirimo za misile Korea ya Ruguru imaze igihe ikora. Birashoboka cyane ko muri iyi minsi mike imitwe nka Hezbollah irwanya Israeli cyangwa se indi mitwe irwanya ibihugu by'inshuti z'Uburayi na Amerika dushobora kuzayibona ifite intwaro ziremereye irashisha inshuti za Amerika n'Uburayi. Kuri uyu wa gatatu, Putin yongeye kunenga cyane icyemezo cy'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, avuga ko ari ukurengera gukabije no kwica amategeko mpuzamahanga. Yagarutse kandi ku bihano by'uburengerazuba byafatiwe Uburusiya na Korea ya Ruguru, avuga ko ibihugu byombi bitazihanganira imvugo y'ibitutsi ndetse n'igitugu cy'uburengerazuba bw'isi. Ati tuzakomeza kurwanya imyitwarire y'uburengerazuba bwifashisha ibihano bikaniga abo bidashaka. Hagati aho Bwana Kim Jong yashimye amasezerano yabo, agaragaza ko ari igihe gikomeye kandi cy'amateka mu mibanire yabo. Agaragaza kandi ko ashyigikiye byimazeyo Uburusiya mu ntambara burwana muri Ukraine. Aya masezerano bagiranye ashobora kurakaza Korea y'Epfo. Yari yabanje kuburira Perezida Putin ko nahura na Kim hari ingingo bagomba kutavugaho. Inama nk'izi Putin yazigiriwe araziseka cyane. Umujyanama wa Korea y'Epfo mu by'umutekano witwa Chang Ho-jin yari yabwiye mugenzi we wa Korea ya Ruguru gutekereza neza uzabagirira umumaro. Yaramubwiye ati mukwiye kumenya neza uwo muhitamo hagati y'Uburusiya na Korea y'Epfo. Ati uwo mubano murimo kubaka n'Uburusiya uzabamarira iki intambara Uburusiya burwana muri Ukraine nirangira? Kuri we Uburusiya bukeneye inshuti muri iki gihe kubera ko bwashyizwe mu kato. Atekereza ko nta bundi bushuti Putin akunze Kim. Atekereza ko Uburusiya buzajugunya Korea ya Ruguru intambara burwanamo muri Ukraine nirangira. Usibye kuba Uburusiya bwagira uruhare mu ntambara nshya hagati ya Korea zombi, niba na Korea ya Ruguru ikomeje guha intwaro Uburusiya, izindi ngaruka zishobora kuzaba ko ibi bihugu byombi bishobora kuzakwirakwiza intwaro zabyo hirya no hino ku isi, kubera ko bizakenera gufasha buri muntu wese uzashaka kurwanya Amerika n'Uburayi. Uru ruzinduko rwa Bwana Putin rwakerereweho gato ugereranije n'igihe yagombaga kugerera Pyongyang. Yakandagiye ku kibuga cya Pyongyang saa 9 z'urukerera ku isaha yo muri Korea ya Ruguru. Amaze kuva mu ndege, Bwana Kim yaramusuhuje aramuhobera cyane. Putin yacumbikiye muri Kim Suzan Guest House, ari naho bacumbikiye Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ubwo yasuraga Korea ya Ruguru. Nyuma yaho mu masaha y'umugoroba, Putin yitabiriye igitaramo yari yateguriwe, abyinirwa n'ababyinnyi b'Abanyakorea ya Ruguru. Mu mihanda hari huzuye abaturage bazunguza amabendera y'Uburusiya n'amafoto ya Vladimir Putin. Nyuma yaho hari amashusho yasohowe na televiziyo y'igihugu y'Uburusiya agaragaza Putin yinjira mu modoka yirabura y'umutamenwa yo mu bwoko bwa Auros. Iyi niyo modoka agenda mari mu Burusiya. Aya mashusho amugaragaza yicara kuri volant agiye gutwara iyo modoka, ndetse na Kim Jong yicara muri siège passager, cyangwa se hariya utwawe yicara, ubundi baragenda. Nyuma yaho bongera kugaragara bagenda n'amaguru ahantu mu biti hameze nko muri parike baganira. Kim bivugwa ko akunda cyane imodoka, noneho agaragara muri ayo mashusho ari utwaye ya modoka atwaye Putin basubira aho bavuye. Umwe mu bakora mu biro bya Perezida w'Uburusiya yemeje ko Putin yongeye guha Kim indi mpano y'imodoka ya limousine ya Auros imeze nk'iyo Putin asanzwe agendamo. Ni imodoka ikorwa n'Abarusiya. Iyi ni ya kabiri kubera ko Putin yari yahaye Kim indi limousine ya mbere ya Auros mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Aya yose ni amashusho agaragaza ubushuti bukomeye butari ubw'ibihugu byabo gusa, ahubwo ubushuti bwabo ku giti cyabo hagati yabo. Hari amakuru avuga ko uku kwezi kwa buki hagati ya Putin na Kim Jong kutashimishije cyane Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Amakuru anavuga ko Xi ngo yaba yarabujije Putin kujya muri Korea ya Ruguru, ngo yabimubujije mu kwezi kwa gatanu ubwo bahuraga. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ari ku gitutu cy'Uburayi na Amerika bamusaba kudakomeza gucudika na Putin ndetse no guhagarika ubufasha bwose aho Uburusiya mu ntambara burwanamo muri Ukraine. Ubushinwa ntabwo bushobora kwirengagiza Uburayi na Amerika burundu kuri iyi ngingo, kubera ko bukeneye isoko ry'isi kandi bukeneye kuguma ku mwanya wa kabiri mu bukungu bw'isi. Ubushinwa bunakeneye ko ba mukerarugendo baturutse mu Burayi bakomeza kujya kubusura, bityo ntabwo bukeneye kurakaza Uburayi na Amerika.
Bitekerezwa ko perezida w'Ubushinwa yemeye ibyo yasabwe byose, akaba arimo kugerageza kuganiriza Putin. Ubushinwa burimo buratanga viza z'ubuntu ku baturutse mu bihugu bimwe na bimwe by'Uburayi, Thailand na Australia. Nibyo perezida Xi Jinping akeneye guhangana na Amerika, ariko ntabwo aragera ku rwego rwo kuba umwanzi wa Amerika no gutera inkunga abanzi bayo ku mugaragaro. Uburusiya na Korea ya Ruguru baba bamaze kure mu ruhande rumwe rugiye guhangana n'isi yose.